Ružice, pravo bosansko starinsko jelo. Ovog Bajrama sam se odlučila za njih. Inače, za Bajram gotovo uvijek pravim baklavu, ali eto sad sam se odlučila da probam ružice. U suštini su sastojci isti, samo je oblik drugačiji. Pa eto, ostanite i pogledajte kako sam to ja pripremila. Nadam se da će vam se moj recept svidjeti. Prvo sam pripremila agdu. I za agdu nam je potrebno 400 g šećera i 500 ml vode. Tu stavite da prokuha i smanjite temperaturu i ostavite jedno 10 do 15 minuta onako da vri, da se agda zgusne, da bude malo gušća. Dalje nam je potrebno 500 g oraha da ih ovako sitno sameljemo, 250 g maslaca da istopimo i meni je trebalo tačno 10 listova jufke. Jedan po jedan list ćemo premazati sa maslacem i onda ćemo posuti sa orasima. Otprilike 1 do 2 kašike oraha, u zavisnosti koliko volite. I tako redamo list po list. Ja sam za jednu ovu rolnu koristila 5 jufki. Dakle, ukupno sam napravila 2 rolne od po 5 jufki. I sve isto idete, redate, stavite jufku, pa maslac, pa orahe i tako sve do kraja. I na kraju 5. list kada ste premazali i posuli sa orasima, onda ćemo polako da urolamo ružice. Dobro pritisnite jufku da ne bi vam ružice ostale u sredini prazne. Znači kad zamotavate morate polako i onako da pritisnete dobro jednu uz drugu. Ja sam koristila tepsiju od 30 cm i tačno su mi stale ove 2 rolne. I sada drugu pravim sve na isti način.
Za rezanje ružica vam je potreban veći i oštar nož, da biste ih dobro isjekli i da ih ne biste zalijepili. Ružice redamo jednu uz drugu da se ne bi odmotale. I evo vidite kako one izgledaju. Ja sam zadovoljna kako su ispale. I sada ću ih premazati sa ovo malo maslaca što mi je ostalo odozgo. Ružice pečem na 160 stepeni otprilike 50 minuta kada fino porumeni. Kada Agda provri dodat ću 1 kašiku meda. To će dati ružicama onako finu i kremastu boju. I kada sve zajedno još 5 minuta provri, na kraju dodam 2 kriške limuna. I ostavit ću da se ohladi. I evo, ružice su nam pečene. Sada ružice vrele zaljevamo sa mlakom i prohlađenom Agdom. Kada zalijemo ružice, ostavit ćemo ih da upiju Agdu i da se ohlade. Ja se nadam da će vam se svidjeti moj video i da ćete praviti ružice baš po mom receptu. Ostavite mi like, pretplatite se naravno i komentaršite. Hvala vam na gledanju.